Hediyankoɓe RFI fulfulde salminama ka taskara men ko mbiɗon hande hiɗen jaɓɓi ka ñiɓirde RFI fulfulde e fedde nalankoɓe e guinenaɓe gollitirayɓe alaji fina tawaji woni e kañum kadi e don kono Dandam Mihersa woni Dandam Mihersa e mum no tawa Amadou Baro Sow Abdoulaye Bari Marila Mamadjan Ba Linsan Saïdou Sow koto Alseni Bari be ka sengo e jimbiru ko kambe woni ko wernude sengo kañum nokkure men de ko wawete yewtudude e sengo kañum o taskaram men faymenium no ɓeɗo ko jimbe jogi hay ok on battoto nden on battoto nden men yo bisimilla mon kayre fi fulfulde Amadou Baro Sow miɗo faala to yon salmin kala heɗitiɗo on kayre fi bala haray ko adi ko men salmini on yimɓe Dakar Sénégal donc miɗo lanɗo so ɗum e jammin Amadou Baro Sow jibbinande leydi Mamoun Teliko meɗen weltani onon wonɓe gaɓen journaliste en e RFI fulfulde donc e haala pulaar donc men salmini on fof min e groupe am alonerde e Mama Saydou Sow ha hewta Mama Diamba Abdoulaye Bari kaw Asayni hewta jama ko ɗo kon fof min salmini on fof min lanɗo so ɗon e jaam e ley konngol mo e WPR nama kono woniri e Seydou miɗo faala yo salmi heɗitiɓe on kayre fi fulfulde ok ella la haray tigi tigi min salmini yimɓe sénégalais yimɓe men min salmini jama o fuu mo be e inde mum e yettore mum ok haray min salmini yimɓe men iwɓe ka leydi men laggine min salmini tigi tigi kono woniri Saydou juuɗe ɗen ɗon tappude cabangal min weltani ko fota ka RFI ɗo on hande ko guerɗo o be min yanayi mo min tampina on seeɗa haray min weltani ko min yo bisimilla mon seeno e nokkure nden ko adi foppa ɗiɗon andi si e kañum e nde mojoɓere woni e Dandam Mihersa ko mojoɓere joguiɓe fina tawaji yewti e nokkure nde wawata uddutude yewtere nde min jonnitali on taw konngol ngol waɗon hito waɗon dande daaro gallo ɓungo on welude wo uddita noon e yewtere nde simin arta e ɓoje ɗe fof tintinɗo mbaymi ɗo andi hitande nde no timmude haray no woodi buy ko satinɗo nen ko laaɓi puy nam mi jonniti on kongo ko no udditiran toon en voilà haray joni tigi tigi on en udditiray Dandami Hersa Dandami Hersa ko ɗum woni tode inde e kañum mojoɓere nde haray men jonniti on Dandami Hersa allo Mama Diam Abdoulaye Bari Marila Alseni Bari
ka technique sa inni ka technique ay inni ala san bereba be Burkina Faso be wayi mulabela ala sada yo minoti manani iwoni ki kongo no fota bere de burda sona be yo na boraidam aduna ga sada bijaka yo yette be bari ben be lam minani yetta be baben yetta be ben jallo yetta be beso ede do yetta be ben ja ike fungul de be alora ho etai ulagi do hondo tako be Senegal bengi be na fami wayi yimbe gine barkina be mino daibe alado hidira mo ayya alado la fira mo vela tama bawbatata wayo bawbatata zimbe fotata be gerdata nani Bereba hande sen tewtike mo ko ɗo wade ten ka émission mi ata ayiboy woko ye jokku ɗon tuma Burkina Faso woko ye ñoƴƴo ay sen darake sen tegile ko ɗum woniri hareyde eyo
hande mi anda se waɗa yo émission par ce que Alassane ala jawduɓe cigile hare ko adi foppo miɗo faala to yon artani men ko honno nde mo jobere mum sincira ko honɗum e honɗum jogi ɗon ko wiyete alaji fina tawaji voilà haray ko adi kom min salmini o miɗen lamdo saɗa jang ala jammini fina tawa on cosani pour le Fouta e haali Pular ko fuɗɗorta ko baseg e lebbi ari e Puuto ari noon kadi ha ɓeyni ñamaka laaɓe menen ko men ñamaka laaɓe a andi artiste no to ñamakala to menen ko men ñamakala ko wiyete ko ñamakala ko haaɓe haɓama haaɓe Allah jinga haaɓa Allah walla ɗum kadi ko ɗum wiyete ñamakala menen ñamakalaɓe ɓen ko men ekkitiɓe ko ɗum wiyete ñamakalajo artiste jo ko ƴettuɗo to yimi o anda honto o natirta anda konto o yartete donc menen noon min andi ko honto men natirta min andi konto men barke Diallo jo ajinen e baba julɓe Allah ɓe haray meɗen wawi ñamakala yaagal a ekkitoto ko no ekkita gongol nayi anti yo waɗan hoore ma ɗaɓɓa métre ɗaɓɓa goro ɓawɗo pour le Fouta ko andira ko haɓɓere goro andi sa ɓenna a kar menen faala e waɗama hunde kar ɓen addu haɓɓere goro nde waɗa haɓɓere goro nde donc